Ge ke gopola e be e le ka Valentine's Day di 14 February e be le Saturday tšatši la gona se pharoga house to house ka di-party. Nna ke iketlile lepara la ka Thabiso re dutše strateng re letile gore 6 e bethe house party ya Thabiso e thome. Ka mahlatsi house party ya lepara la ka ya thoma, mmata o invitile batho ka moka ntle le side chick ya gagwe. West party o boditše side chick ya gagwe gore o tlo spenda le yena bošego jwa Valentine. Tšhiri ya batho e sa le ema pateng go tloga ka 5 until di 7 ya late, and yena o hlanogetše ditšhomi tša gagwe a di botša gore yena o ya go spenda bošego jwa Valentine le motho wa gagwe. Thabiso o palela ke go founela side chick ya gago cause girlfriend ya gago e mo tšetše founu a mmotša gore today ke letšatši la bona le special, so di founu swantše di be off. Partying go tletše. Thabiso o botšiša girlfriend ya gago gore why go tletše soko. Girlfriend ya gago e mmotša gore le nna ke invitile di-friends tšaka. Girlfriend ya Thabiso ka go se tsebe o invitile le ditšhomi tša side chick ya Thabiso. Unfortunately a ba mo tsebe Thabiso, ba mo swantšha mo ditšhoming tša side chick ya Thabiso. Go na le ngwanyana o mongwe ba re ke Kgotlelelo. Kgotlelelo o ile a bona gore motho yo ke Thabiso. Kgotlelelo a sanka a senya nako a founela Lesedi. Lesedi ke ra side chick ya Thabiso. Kgotlelelo a botša Lesedi a re wena tšhomi o šiname mo wentlong o re o letetše Thabiso. Thabiso a šo o happy o a groova, o na le ausi o mongwe o mo discipline. Side chick ya Thabiso a sa re wa fetola. Kgotlelelo a tropa phone. Lesedi a thoma go hlakahlakana ebile walla same time o try go robala boroko a botle. After 1 minute Lesedi wa tsoga o bula o tropo ya gagwe, o kgetha diaparo tše tese, o apara o leba monateng o ya go hwetša ditšhomi tša gagwe. Ge a fihla gating ya kua monateng o approacha ke pari ye nngwe le go mo tseba ga mo tsebe.